yambaye neza cyane filime yawe bazatuzimiriza amatara hariya bazatuzimiriza amatara hariya abakunda Azalo Comedy tugira ngo bakunda Azalo Comedy Azalo Comedy uri kuri kizinga abakunda Azalo Comedy yabaza kwitegura yambaye neza cyane amashimwe cyane akarunga cyane twakiye Azalo Comedy batakiza amatara toresha This is Buja Night Comedy. Hallelujah.
Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Turinga, haleluya. Hebu nakumaze wewe. Wewe utanilipa, wewe unasikiza mzaliwa. Kato utasipona. Hao sana, yabonye mudemu mwiza mugataha. Asibiri maguru kuna nete ko mukizwa. Yo, bakobwa bine wacu. Ubu rero Mungu agasenga inzore wenda kakuresha. Aiba, usanga akamurumoke. Wewe mtamaje uko na bagenzi. Usa. Engena cyara mu telefone. Turi no gishego no kunyere usanga. Hasa ari gishitabo y'Imana. Muti, ubure tukatimbarana hamwe nawe. Asinaze temu cyashyaze ku ruhande. Imana ni nziza. Navuga. Imana ni nziza. Haleluya. Wone akasaka rongera. Leo kage gusenga. Kumbe abakiriso bisagara n'abakiriso baruguru baratakesha. Utosha kivugira. Marcus, ni sawa. Sawa bali Marcus, ni sawa. Mama yeye. Mama yeye. Sisi ndio mmoja mwana wa mama. Mwana aje kutoa Yesu. Bila mama yeye. Marcus. Leka kugana na tira za Yesu kabo. Mama yeye. Amayo asikutakira na Yesu kaka. Mbe. Mama yeye. Saka. Abakristo baruguru n'abakristo musagara mushimana mugatandukanye. Abakristo baruguru utone kila Mungu. Kisha nilivuka. Yesu nasi. Yesu nasi weka. Sema ni maana Yesu nasi. Amen. Mutamudame hapo meko mwivugira cheo. Mama yena nje imana tega ngo shimima. Nukuri ndizima nawe muja. Mwara yuwaje. Nukuri naribaje muhira. Ariko sinabifise ubude bwo gutwara mwana wanje mu bitaro kwa muganga kuko nta buryo narifise. Ariko ndashimira Imana kuri no musozi narabonye Imana. Musobe namunzanye, muso wa kabiri, muso wa gatatu, muso wa kane namunzanye. Nukuri atashakize. Yesu nasi. Amen. Nukuri ndamutanye muhira. Nukuri ubafu. Nukuri ni muzo bashaka mazuga biwanje. Nukuri ni muzima nubwakibaye ndiya. Ndapita simba nose. Obizanye akasabanga. Yesu nasi. Ikina tosimira Imana nukuri mukugwa wanje nyawe avyara. Ariko yayi yibarutse ubusuburi. Ikina tosimira Imana, ndashimira Imana nukuri. Abana banje bari basibweshe cyo kuja kwishuri ariko ndashimira Imana yaracinzira nukuri zitari abana banje barangaye batumakana akacabira gutumakana kandi intambero bari bafise ariko ndashimira Imana kwanze ibikoresho cyo kuja kwishuri nigisha bo nukuri turabagenzi abye bazora bakutimoni kandi batoca bagirinde ibibazo ruseba akatashimira Imana kandi Haleluya sengero y'Imana. Kila cyo kirashimira Imana nukuri Imana yiwanje ahora betinga muri bumbeti. Bumbeti nyane bumbeti. Ari wanje rero yahora kwesha kode do parenaje n'izindi. Ariko amaze kwesha kode do parenaje kuja naje. Nuko akatege karabuze kumasana. Macam macam bakomo. Nahaja. Asira. Ya. Asira. Aku disagara na ukiwa pesa au mkisagara. Yesu nasikia. Yesu nasikia kabisa kingine. Amen. Oh hama magazi yangu kushimana. Nukuri mwanje bana yazi ko ibikomeye. Njye yoroshe nyangu murabona no kwara Kristo no nzanimye. Cyo twabwira neza. Kuri ndakubwira ko no indabu uri pafu kugira ngo kugereza kugira ngo no gwabarabe kugora no gwaye. Ndashimana ejo Imana yakoze cyane mu gihe wacu. Nukuri tutashaka mazina mama lama nuasigira bya muri. Nukuri nuri magaje Pascal naje kuno gwara atavya muri. Bana ibyo device yetu kandi turacana kwa yacu. Kini natosirana muri bagirwa tunari nase gatoye ukakunda kumuki. Ariko
ndashima Imana nibaza ko bagwaye yanine canke bashaka indwara z'ibyaduka ariko ndashima Imana n'ukuri nawuze kwamba gasanga n'agahere gasanzwe amkina toshimira Imana ndashimira Imana isura ameza shuge ariko byagenze kuri mabona ko haheze n'isa y'ishuri kuko arazivuga 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 uramura kwinda ndashimira Imana ariko azikwandika kamena ko Imana cyashimira Imana kira toshimira Imana ndashimira Imana kuri Imana n'imbabazi cyane n'ukuri fise narifise umukozi y'Amerika umukozi atafungura tukiye shaka Imana byarababaze yateka neza ariko ndashimira Imana n'ukuri nari namubyatsi abana batoke kwishuri bashikire bafungura ariko bararindira bakahisha byo nari Amerika igeragezo shaka Imana ariko ndashimira Imana kuga onkel Pascal yanabonera umukozi shenge y'Imana umukozi yashima abiti ageze bakatandatu kugira neza kindi naco kwindavye mwita bise ndabona yuko tuzobangiye kirekire kuko n'abana wanje bashaka bafungura amkira cyo shimira Imana kuri fise umwana y'imyaka 16 mukuri ngenda mweze yari yarabaje umutima n'umukobwa bari mu rukundo Yesu Kristo Krishna y'Imana kuko abakristo barabaza umutima Imana ishimwe ko Yesu yibona so rero ndashimira Imana wacu ntabura gufungura n'abavuga gatoya kubera umukobwa yitwa Christina yari yamugevye aramutera indobo umwana wacu arafungura namubyaje gufungura agaca yanga akamara udushyira mu imeni za Tom and Jerry urabona siko mukazira rero agaca baraba Tom and Jerry hama namubyaje gufungura kama n'ukuri ariko ndashimira Imana yashobora n'umukobwa yitwa Bella kuri Facebook uri bari mu rukundo arafungura Amikina tushimira Imana n'ukuri Imana ni nziza cyane rwose n'ukuri ndashimira Imana isizo nabimaze bisita niba amasekirite yayimpaye gusa yambaye yose zambwira ko ari situra bacu ariko maze episode ya mbere ya kane nasanga ziryoshye n'ukuri ndayibandanya ariko cantangaje ndiko ndayiraba n'ukuri ababyeyi baramukubisa zirakusateur ndababara amaraso y'umwana mwiza amateur ndakunda kubanira abandi bana agakunda kubatabara ariko inginatira mukubisa amaraso kirapfuye babyatse reka kurira nanje mandira ariko sinzi ko Imana yishura hagize sinzi ko rero yatoye umupira hasi ashobora kuba inzozi yasizikira hasi n'ukuri Imana kugira yasasa Bahakira tushimira Imana ndashimira Imana kuba n'ukuri ndashimira Imana ni nziza nari maze n'isi yaba kumva hejuru birengana hejuru n'imena amatwi umurozi ko arengana hejuru nyine hejuru ariko ndashimira Imana umurozi yigeza ngwako ndashimira Imana nakunda kuba naba y'abacyo amasample sitiko mu kudari sitiko ya Kristo n'inga ababishi kandi n'aburake rero tunafanga agama ebyo amasample kudabanyine igyasezo kudabanyine ariko umuroza kandi da stress pasarabizi yaje yaje kuvuma wanje akari batasirasyo aratsibuse n'aho bayi rero cyangwa muri stress kuko ariko ndashimira Imana kuga amasiera kuyacambira ubwo bakoresha kugira ngo umuntu azosubira kungora nuko ndashimira amasiera yacambira ko mufata umuravuma naho ndagu abashika gushaka amabati kuri umuravuma nashyize ku mabati ndashaka ku mabati umuntu yashe kugenda hejuru ndashimira Imana ko umuntu yari yapfiriye ku mabati wacu kandi batakwa mu munsi